What's up guys? Yes, I'm back again. As usual, murag pa ng kauban. Yo, what's up guys? Malay pag-abot naman diri sa Maya Port. Hi guys, padung na mag Island tour. I don't know kung asa should mi padulong, but let's see. By the way, nabot namin earlier bago hay lang diri sa Malapascua. Yes, Malapascua Island. And uy, isa may niunag kilid ninyo. Dapat matuto siya. So if you notice, murag nagkanya-kanya na sila picture today. So lantawan ang nasa akong mga loyo kining duha diri. Actually, this is Michael and Mayang doing like photo shoots. 1, 2, 3, go.
a few moments later. You know what guys, this is actually my first time here in Malapascua Island. And this is also the first place nga mo gi-visit sa island tour. So hopefully on the next stop mas nindot. And yes, I'm enjoying it. My first time and hopefully more to come. And I'll show you another place. So good nagtaligsik dere and we're still here on the first place nga mangyari sa Malapascua Island. Nasi Park Jimin from BTS! You call me artist! You call me idol! Dada dada dada. Let's go! What's up guys? This is the second spot nga among giari diri sa Malapascua Island. This place is na much better nga mga coconut trees. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. So maligo minutes so magpa-video mi aning K-pop idol diri. 360. 1 2 3 go. What the fudge? Coconuts everywhere. 안녕하세요. Yes guys, obviously basa na kaayo ko. Nantawa ninyo. Sakto ba niya ako idea guys? Akong phone ginamit ako sa dagat. Picture. Screenshot ba? Screenshot. Mana? This is the island of paradise. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Yo, so what's up? Padong meron sa third spot which is ang lighthouse and I will show you. Oh yeah, this is actually the third spot nga among giari sa Malapascua Island and this is the lighthouse. Ito pangalan na kuya? Ito pangalan na? Kani? Lighthouse ra? Lighthouse ra. So yes, ato na sad may sa ikaupat nga spot nga. Spot no. Adtuan diri sa Malapascua. Oh yeah. Oh yeah. Mao daw ni ang lighthouse. Maora. So yes, mao na to nun. Kika na mi sa katulungan spot karon kay magpadulong na mi sa ikaupat. Langob Beach ni dire. Kita mi dito mga sirena. Mga sirena nga puti nga nagpainit. So anyway guys, padayon na ta sa itong lakaw kay medyo layo-layo pa siya itong lakwan. Kita mo na puti dira. Ang murag balay. Luyo daw ana. Lulubot ako! Yes! Kalubatan ako yan. So, dili pa na siya final. So, ako na lang na siyang i-end karon. Mag-video lang ko gabot dito. Bye! Bye ka na. Okay, Bye! Bye! Kita mo ng white nga balay guys kana siya. Mo na mo ato at karon luyo daw ana. So basically, kami dili ako pa may video. So layo mo agi daw mi aning luyo ani then dito to sambat pa dito.
And yes, yo! Nanami sa kaupat nga spot diri sa Malapascua Island. So, saan cave? We're almost there and we're almost done. Oh, na cave ya? So dagat siya. Dagat eh siya. Sige, muhay na lang. Okay. Okay, dagat siya guys. Kailangan magpambot para makasud mi sa katong cave diri. And murag camera itaw. Nice. So guys, here we are again. Ikaupat na ni nga destination diri sa Malapascua nga among surian for the island tour. And obviously, white sands, beach with these guys, and then 360 for you to see all the view here. So kini siya is like gibaligya dali siya sa kanang hapon, and then resort na siya before pero wala pa na develop. So that's why it's in public for now. Oh, look at that. Oh my god, the drone is here! Fly na please! Yes guys, that's the end of it. This is the last spot nga among arion sa Malapascua Island. Well, anyway, hopefully nag-enjoy mo. And so, nag-enjoy ka. I think tik-tik diha. Hi! Hi vlog! Hey guys! Hi Nix! Nag-enjoy ra kasi mula ka. Eh. Well, karon is the first day sa diri sa Malapascua, and we still have tomorrow and Monday morning mamauli nami. So I'll just close this video. Mga on sa may kay gutom na kayo. Ganiha naming morning. Way kaon ay ni kaon day. Kuha na spaghetti sa Jollibee. O half sa burger. Nag-half me. Kaya ang nag-order way kwenta. Usa na ka-order ng spag ug kuan burger bisag duha unta to. Oh, ugod si ate. Angat pa jud. Di jud, ikaw jud nag-order. Siya, angat. So guys, last 360. Anyways, yeah, this is the island, this is Malapascua, and see you later.